ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دیر کرتی ارمان بکی کافران خلق چدی من لے توحید اللہ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون پریک دی لرا چ خوراکو نکیم او مزے اخلی د دنیا او غافل کری دی لرا امیدونو نظر دی تو پتو لگیم وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم انری تباکڑی من حسکلی والا مگر او دائے کلی دپارا لکل مقرر ما تسبق من امت نجلها وما يستاخرون نشی مخی کرے یوم تقبل نیٹنا نشی رسو کرے وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون اوائی دا کافران اے سڑیا چنا دل شعر پدبانے قرآن یقیناً تخام خالے ونے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ولین راولی تم تا ملائکی تا درشتیننا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین نرا کجونگا ملائک مگر پا حق خبریں اور نبی داخلق پداوخ کے محلت ورکڑی شریم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقیناً منگا نازل کرے دا قرآن اور یقیناً منگا دا خامخا حفاظت کا ان کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً لے گلی منگا دیر رسولان ستان مخی پڑھلو مخکنوں کے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور نہ براتا غیتا اس رسول مگر دیوائے پورے ٹوکی کولے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین دغسی ورن نباسنگا دا ٹوکی کول پزرنو دا مجرمانو کے لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین ایمان نروڑی دی بد حق و حال دارے شترشی طریقی دمخکنو خلق دازار ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ عرجون اوکرا پران زمگا پدی بانی او دروازہ آسماننا نشیدی تو لرون سپائے کی ورخیلیم لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون خامخادی بوئی یقینا بن کرشی نظرنا ددی بلکہ منگا قومیو چھپا جادو کرے شیریں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ یقیناً جوکڑے منگا پاسمان کی غڑغڑ ستوری یا منزلنا دغٹ استورو اور ڈولی کڑے منگا دغاسمان دپار دکتن کو وحفظناها من کل شیطان الرجیم اور بچ ساتری منگا داسمان دہر شیطان رٹلی شینا إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين مگر آغا شیطان چی غفصارنوں کی بٹا نراروان شی بد پسی شغل اخکاران والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
ازمکا اگدا غڑولے زمونگا او شولی من پائے کے مضبوط غرنام راتو کولے من پائے کے دہر سی وزنینام وجعلنا لكم فيها معائشا ومن لستم له برازقین او پیدا کری منگا تاسو لرا پر ازمکا و غرنوں کی اسباب دجون او دا سی خلق چنے تاسو آغی لرا رزق ورکون کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور نشتائی سے مگر زم سردی خزانے دائے انرا لیگو منگا دغسیزون لرا مگر پک مقدار مقرر سرام وارسلنا الرياح لواقحا فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم اور علیگو منگا بادنا درنون کی وریض لرام نراورو منگا دسمان تا طرف نو پتا باران نسکو منگا تاسبان یاغام وما انتم له بخازنین اور نے تاسو دیو بول را جمع کون کی وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او یقیناً من خام منگا جوندی کول کو امر کولم کو منگا آخری مالکان وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ یقیناً عالم منگا پا مخ کی خلق استاسنا یقیناً عالم منگا پا رسن خلقهم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً ستا رب راجم قید خلق لرام یقیناً اللہ دے حکمت والا علم والا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اور یقیناً پیدا کرے منگا ولن انسان دکڑنگاری کو ان کی دخٹ زڑینا والجان خلقناه من قبل من نار السموم او پلار د پیریانو پیدا کرے منگا ولرا مخید آدم علیہ السلام نام دور د گرم ہوانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ او کلش ویل سارم ملائکو تا یقیناً زجوڑوں یو بندام دکڑنگاری کو ان کی دخٹ زڑینا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کلشی برابر کماوام او حکم حپاغ کی روح دخل درفنا نفقت شیاغتا سجد کون کی فسجد الملائکت کلهم مجمعون سجدہ اکرام ملائکو طولو پیوزل الا ابلیس ابا ان یکون ما ساجدین مگر ابلیس انکارو کو چشیرے سجدہ کو ان کو نام قال یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع ساجدین ویل اللہ ابلیس سوجدستا جنشویتا سجدہ کو ان کو سرام قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ویل ابلیس نیم زو چ سجدہ کم بندتا جو کڑی تا دکنگاری کو ان کی دخٹ زڑینا
قال فاخرج منها فإنك رجيم ویل اللہ ازاد دے جنت عثمان یقیناً تیرٹ لشیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ یقیناً پتاب لعنت نہیں تروز جزا بورے قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون ویل ابلیس ربان مال مہلت را کے تروز دوبارہ جوند خلق بورے قال فإنك من المنظرين ویل اللہ یقیناً تیدا وشانا شمہلت ورکڑے شیرے الى یوم الوقت المعلوم و تروز دا وقت پورے شمقرر دے دپار دفنا قال رب بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ویل ابلیس روان پدی وجہ شتاز بیلار اکرم خامخا ڈول و پیدا کم دلرا برزمک کی او خامخا گمراہ تبرا بلم دا ٹول الا عبادک منهم المخلصین ما سوا د بندگان استاد چیز دین یو بشاتلی شی زمانہ قال هذا صراط علي مستقيم وإلى الله تعالى دایو لار دا راتن کی بما برابر لار دا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين یقینا زما بندگان نشت تعالی را پائی وانے زور د گمراہ کولو ما سوا دا چانا چستا تابداری گئی دسر کشان نویم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً جہنم خامخاز وقت مقرر دیرے دٹول دبارا لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم دائے جہنم وہ دروازی دی اور دہارے دروازے دپارا در خلقنا اور ٹکڑا تقسیم کرے شے ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً متقیان خلق بھئی باغنوں کے اور پچینوں کے ادخلوها بسلام آمنین ویلی کی با اور داخل شہدی جنتن تا پسلامت آسرا پدا سحال چپا من وے ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين او بباسنگا غشری پسینوں کے سخفگانوں رونا رونا بیو بتختنو بیو بلت مخامخ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نورسیدی تا بدے جنتن کے استڑے والے انا بدی داغے نہیں استلی کے ریشی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر ور کا زما بندگان رائقین زیم بخنک ان کے رحم کو ان کے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وہ یقیناً عذاب زماؤں مدے عذاب درناک وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور خبر ورکدی لنا پبار میلمانوں دے ابراہیم علیہ السلام کے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون کل چری داخل شو ابراہیم علیہ السلام تعدیو السلام کو منگا سلام اغور تے پست جواب سلام نا یقیناً زم ساسن یرا کے دیشیم قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم
اغی ورتے یریگا ما یقینا منتال زیر درکو پو علک علم والا. قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. دولایا مال زیر راکوے سرد دینا شرار سیدلے ما تدوڑو علیم دا سرنگی زیر راکوے تاسو. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. دیو علم تعال زیر درکڑے پا یقینی خبران نمکی گتو دا نومیدی اخکارکم کنان. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اغی نومیدی نخکارکی دا رحمت در رفلنا مگر گمراہان مخلق. قال فما خطبكم أيها المرسلون. اغا تپوس کو صدلوی کار ساسو ایرا لگلشو ملائکو. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. اغی یقینا منگرا لگلشیو مجرمان قوم مجرمان بسیم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. ما سوائے قرآن لوط علیہ السلام نائقیلا ببشکوائے طول لران. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ما سوائے خضر ددنا مقرکڑے دم یقینا دا بخامخائی دا پاتی کی دن کنا بازاب کے. فلما جاء آل لوط المرسلون. ارکل شرال قرآن لوط علیہ السلام تعالی لگرشی ملائک. قال انکم قوم منکرون. لوط علیہ السلام یقینا تاسدا سے قوم یہ ناشنا گن لکی ہے. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. اغی بلکہ منگراوڑے تاتا حغشے چرا خلق پائی کی شکیم. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اراوڑے منگتا تحق خبر آئے قینن خام خارشتنیون. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. نبوذا قرآن اخبلا پہ ٹکڑا دشپی کی اور پسیران شاشاتان. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. اور اس دین نبوری استاسن یوتن او زیہا غزیتا چتاؤ کم کے دیشیم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فیصلہ ورولم غدتا دا فیصلہ یقینا جڑے دے کسان باپریکڑیشی بوخد سوائی کے. وجاء أهل المدينة يستبشرون. رالو خار والا خوشالی اخکار کولا. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط علیہ السلام یقینا دا زمان میلمان ما مشرموائے. واتقوا الله ولا تخزون. اور یرو کے دا اللہ ناو ما مزلیل گوائے. قالوا اولم ننهك عن العالمين. دی آیتنی من کرے بونگا دخل کو دمیل مکولنا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. اغوت استاسو دا زنانا زمالون دی کہ تاسو شاور جلون کی. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
قسم دے استاب و مروانی یقیناً دی خامخا پنشخ پلکری گڑوڑ وقت رئیم فاخذتهم الصیحة مشرقین اونی والدی لرائیو چغینا ساپا بوخدن والراحت لوگیم فجعلنا عاليها صافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل اگردوں گا برف طرف درے کلو لاندے ارو المن پریبانی کانی من سجیل پخوکڑو شا کانو نبور کے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین یقیناً پر واقع کے خامخا عبرت نری آغشال رائج بفکر سرکار آغشال رائج فکر گئی وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ یقیناً دا کلی دی خامخا پلارنی غواندی ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین یقیناً پدی کے خامخا عبرت دپار ایمان والو وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور یقیناً خاوندان دبڑ خامخا ظلم کون کی فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين نبدل واغسلنگا ددینا یقیناً دیم ومشہور العربان دیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تکذیب کرو حجر والو دا پیغمبرانو وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین اور کرو منگا دی تڑیر موجزات فلنودی داغین مخدرزون کی وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین اور دیوا تراش کول دغرونا کوٹی پامن سروسیدن کیوں فاخذتهم الصیحة مصبحین انیو دیل رایونا صاف شغی بوخد سوا کی فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون نوانرو دلین عذاب حغاملنو چدی کول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق اور نبی پیدا کری منگ آسمان ناز مکاوچ دیم یسکریم مگر دحق کارکل رپارا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ويقينا قیامت خام خارات کرے نمخوارو دے خلقنا مخ اڑول خیستان ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً رب سادے دیر پیدا کو ان کے عالم نے پارسو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور یقیناً درکڑی منتاتو دا بار بار لستل شونا او قرآن عظیم شان لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم موگ دواستر گی حرس اغی معلوم تا چم مزی ورکڑی دیل رپائے قسمہ خزم خلق تددینا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين امغم جن کیا پدیوانے او خطا کا وزر خبل پار ایمان والوں وقل انی انا النذیر المبین اوایا یقینا زوجر ورکن کے اخکاریم کما انزلنا علی المقتسمین لکسن چرا لے گلے منگا عذاب تقسیم کو الذین جعلوا القرآن عزین
آخلقو گردولو قرآن لرا پوٹی پوٹی فوربک لنسألنہم اجمعین قسم نے صابر و خامخا تپوس بکونگا دری ٹولنا عما کانو یعملون دا عملون شریعے کئی فاصدع بما تؤمر وعرض المشرکین نصفا بیان کہا چتا تا حکم شوئے دائے دا بیان ام خواروا دا مشرکاننا انا کفینا کالمستہزین یقیناً بشتاتو بمگا تعالی دا ٹوکو کون کنام الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون آخلق دی چی جوڑی دی دا اللہ سرام مددگار بل زردے دی توپتو لگی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور یقیناً من پوئیگو چی تنگی ستا سینا پایا خبرو چی دیئے ویم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ نو تسبیح آیا سرد حمدن درخ پلنا و شد سجدہ ان گنا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ او بندگی در رب گوا ترائیں چراشی تا تمرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلون راغ حکم دا اللہ تعالی تلوار مکوید دی مبارکی سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شریع غصرہ برخوالا گنیم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده رالی اللہ تعالی ملائک وحی سرا بحکم اخبل فاغشا چغائی اللہ تعالی دبندگان اخبلنا ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون حکم کی ورتا شیر اور کے بندگان لرام پدی خبر آئے نشت حقدار دا بندگے ما سوا زمانان یرو کے زمانان خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون پیدا کری اللہ تعالی اسمان نوزمگا دا حق کارکولو دا پارام وچد اللہ دائنا شدی وصل شریکان جوڑیم خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين پیدا کرے اللہ انسان دساس کی زمانے نام ناگہا دے جگڑک ان کے اخکاران والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون اور ساری اللہ تعالی پیدا کری تاسلا بائی کے سامان دے گرم والو انور نفیری و بازائن تاسو خرائم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ او تاسلا پائے کے خائص دے کلش بیگائی واپس راولے او کلش سبائی ہے بوزے ساراتا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس اپور تکئی ساسو بوجنا دا سخارن تا چنے تاسو رسیدن کیا غیتا مگر پسخت والی دا نفسنو ان ربکم لرؤوف الرحیم یقیناً رب ساسو خام خاڑیر شفقت کا ان کے رحم کا ان کے لئے والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا
اور پیدا کری اللہ اسنا و خشر و خرم دیر پارا چسورلی کو اے پاغے اور خائص میں حاصل ہوئے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کی اللہ چتاسوی نبی جنائے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور اللہ تعالیٰ پس مبانے بیان والحق لاریم اور دلیلارنا سکاگ روان دیم وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور کہ اللہ غوختے نو ہدایت بیکڑے تاسو ٹھولو تا هو الذي انزل من السماء ماء خاص اللہ ذات دیر علی گلی دا اسمان طرف نوبو لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون تاسو لنا دریوبونا اسکلشتریم اور دے وبونا ونے پیدا کی چھپائے کے تاسو سرول کوئے ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات زرغنی تاسو لنا پدے وبو فصلنا او خوانا کجوری و انگور دار قسم غلونا ان فی ذلک لآیتا لقوم یتفکرون یقیناً پدے کے خامخات دلیل ندید توحید قوم دپارا چی فکر نکار لیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر اچلو چلولی اللہ پخپل حکم ساسو فیدے دپارا شپی اور شپارزن رسول میں والنجوم مسخرات بعمرهم استور تابع رشید اللہ حکم ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً دے کے خامخام دیر دلیلن یا قوم دا پارا چی عقل نکار لیم وما زرع لكم في الأرض مختلفا الوانو اور پیدا کری اللہ ہوا چی خوار کری ساو سپارا پزمکا کے مختلف دی دائے رنگنا ان فی ذالک لآیتا لقوم یذکرون یقیناً پرے کے اشتاخا مخاد دلیلنا قوم دپارا چی نصیحت علیم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا او خاص ذات دے چلولے بدریا پخپل حکم دید پارا چ خریتا سداغنا وخیتا ذام وتستخرجوا منه حلية تلبسونها اروبا سے تاسو داغنا کالی جاوندے وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون آئین تکیشتے وبشلون کی بدے دریاب کے اور دل پارا چی طلب کے تاسو دفضل دالانا اور دل پارا چی دعو شکرو کے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ او چولی اللہ تعالیٰ پزمکہ کے مضبوط غرنا دیر پارا چی گڑوڑن شی بتاسو وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون اور نیرونا لارے دیر پارا چی تاسو مقصد طور سے وعلامات وبالنجم هم یہتدون ایوکڑی اللہ تعالیٰ دیر نخی بزمکہ کے اور بخاص توری بانے دا خلق لار ممین افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون آیا غسوک چی پیدائش کئی پشاندہ چاکی دیشی چی پیدائش نشی کولے آیا ولی نصیت نالے تاسو
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. او کشمار شروع کے تاسود اللہ ذا نعمتنو نیشے راگیرو لے دل بشمار کی یقیناً اللہ تعالی خامخا بخنکم ان کے رحم کو ان کے دے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ دے پویا پائے جس پٹھوائے تاسو پائے جس خکار کوئے. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. کسان جدا خلق و ترامتت سے ہوئی دا اللہ نسیوان نشی پیدا کو لے حصی لرا غیدی پیدا کرشیم. اموات غیر احیاء مردی اندی جوندی بجون دنیاویم. وما يشعرون ایان یبعثون. ان پوئیگی چکلبا دوبار راجمن نکڑیشیم. الہکم الہ واحد. حقدار دا بندگے ساسو حقدار دے یوم. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون. نا کسان چی مان لری پاخرت زون داغی انکار کو ان کی دین دا توحید ناغی لویم کیم. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو لا يحب المستکبرین. خامخا یقیناً اللہ علم نے پائے چری سبٹی اس جخکار کیم. ویقیناً اللہ نخوخی تکبر کون کو لران. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اکم وحشی تویلشی دا سنازل کری ساسو رب دیوی دا زڑی قصیدی نمخکنوم درو قصیدی نمخکنوم. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ناقبت دارے چپور تبکری پیٹی دگناؤن اخبل پورا پورا دا قیامت پر. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور بارے دا پیٹو دائے کسانونا شدی اغی گمراہ کری بغیر صدا علمنا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. خبردار بدی ہاں شری سپیٹی بور تکیم. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنیانهم من القواعد. یقینا چلو نکڑو ہے کسانو چدین مخیود حق بخلاف کے. نراغ اللہ تعالی داغی عبادو تا دوی خنونا. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نورا پریوتو پریبانی چتونا دبر طرف داغینا اور آگے پائی بانے عذاب قدا سے زین چرین پویدل. ثم يوم القيامة يخزيهم. بیا پرز قیامت با شرمندگی دی لران. ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. او بوئی سشو زما شریکان چتا صبح یو برسرا جگڑ کو لے دائی پبارکی. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. او یا کسان چور کرشو علم د توحید یقیناً شرمندگی نن اٹول بدی دپ کافران باندے. الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم. کافران دی جس ساخلی دائنا ملائک پدا سیال کی چھ ظلم کی ای پقلو زانو بانے بشرک سرام. فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء.
نڑوان دی بکی اغی جواب ملائکو تا کہ منگا اس عمل دا بدائن نکڑے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بلکی کڑم دے یقیناً اللہ عالم پائے چتاسو ساملون کول فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین ابویلی شی بس ورنو زید دروازو جہنم تا ہمیشہ پائے کی خامخا بد دے زید دے رکھے دو دا متکبرینوں وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم او چویلی شی متقیان تا سنازل کرے استاس ورم قالوا خیران دیوی نازل کرے دیر خیر للذین آسنوا فی هذه الدنیا حسنان دپازائے کسانو چی اخلاص کرے پدی دنیا کی خوشحالی دا ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین او خامخا کور رستنے دیر غرارے اور دیر خدے آغا کور دا متقین دا باران جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار اور جنتنا دامیش والدی داخلی بدی آغیتا بیگ بلان دلائے ولیم لهم فیہا ما یشاؤون دید پارا جنتن کی ہر غصبیش دی اغواری کذالک یجزی اللہ المتقین دارنگی بدلور کی اللہ تعالی متقیانو دان الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین اغلی متقیان چ ساخلی دائن ملائک ودا سیال کی چپاکی د شرک نام یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون وائبا ملائک سلام نبی بتاسو داخل شے جنت تا بسبب دا عملوں جتاسو کول هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک انتظار نکی داخلت بیمان روڑلو کی مگر دے خبریں چراشی دیتا ملائک یا راشی و تا حکم در افستان کذالک فعل الذین من قبلهم دا سے کار کوائے کسانو شدین مخیوم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم یظلمون اور ظلم نو کرے اللہ پائی لیکن آئی بخبل زانن ظلمون کول فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نور سے داغیتا سخت سزاگانی دا عملون شریک ول اور نازل شو بدیبان مغازاب شدی بائی پورے ٹوکی کولیم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء اویلی دی مشرکانوں کہ خوخوے دا اللہ تعالی بندگی ونوے کرے منگا اللہ نسوا دا حسی منگا نمشران الزمون انا بحرام کرے داغ دی اجازت نہ بغیر سشیم کذالک فعل الذین من قبلہم دغسی کول بائے کسانو شدین مخیوم فهل على الرسل الا البلاغ المبین ننشتا برسولان بانے مگر رسول اخکاران وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَيَقِينًا لَگلی منگا پار امت کے رسول پدی خبر آئے بندگی خاص کے اللہ لرام
اور ڈر کوئے دبندگے دغیر اللہ نام فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة نباز آغوش اللہ و تہدایت ورکد توحید اور باز آغوش پورش و پائیبانی گمراہی فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین نوگر دے بزمکہ کی اگرے پہ عبرت سرا چسرنگش انجام د تکذیب کو ان کو ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فتحرص کے پہ ہدایت دے خلقو یقیناً اللہ ہدایت نور کی آشا تج گمراہی کی انشد دے خلق لائسو امداد کو ان کی واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت او قسم کرے دے مشرکانوں پا اللہ مضبوط قسم نقبل چی دوبارہ بارا پورتن کی اللہ غصوب چمرشی بلا وعدن علیہ حقا بلکہ راپور تکیب وعدہ کرے اللہ بزان بانے حق کرے وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر خلق پوین لرین ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين راپور تقیب ددید پارام چی بیان کی اللہ دی تاغشے چی دی پائے کے اختلاف کو اور دید پارام چی پوشی کافران یقیناً دیو دروجن انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون یقیناً وینا زم دے اسیس پبارکیم کلشو غارو منگا داغ موجود دل اوئی ورطا اشان بس اغوشیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلمون واکسان چھ ہجرت کرے دا اللہ دین دا پارا پس دائنا چھپائی ظلمون کرے شیرین لنبوئنہم فی الدنیا حسنا خامخا زین ورکوم دیلا پا دنیا کے خیستان والعجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون او خامخا ثواب دا آخرت خڑیل وے کدا خلق بیرے الذین صبروا علی ربهم یتوکلون اغدی مہاجرین چی صبر کرے او پخپل ربانی زان سپارین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم اندی لیگلی بمستان مخی مگر نارینا وحی کولے بمگائیتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون نتپوسو کے دا علم دا وحی والونا کتعصو پخبل علم نلرائیم بالبینات والزبر لیگلو منگ دا رسولان پخکارو دینو پنسیحتنو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون ونازل کرے منگا تاتا دا قرآن دی اپارائے چھت تشریعو کے خلق تا دہائی کتاب چھ نازل کرے شرے دیتا اور دید اپارائے چھتی بیا اخبل سوچ بم کئیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض آیا پامن دیا کسان چکیش پارز بدائے چخطب بوزی اللہ تعالی دیدنا بزمکہ کے او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا براشی بدیبان بل عذاب ددا سدین شریب پوین لریم
او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین یا بونی سیدی لرا پوڑے دو روڑے دلو ذری کی نوی دی عاجز کا ان کے اللہ لرام او یاخذہم ولا تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم یا بونی سیدی لرا پی روانے یقیناً رفتا دیر شفقت کا ان کے رحم کا ان کے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون آئین گوری دا خلق ہاتا چ پیدا کرے اللہ تعالی چ عرشے اوڑی روڑی سوری دا دخی طرف و دگس طرف انہوں سجدہ کا ان کی خاص اللہ تعالی خاص عاجزم کی اغتام وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور خاص اللہ تسجدی کی یا سوک شدی اسمانوں کی آواز ایک دیو دیلو ان کی دار سیدینا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون یریگی دی دخپل ربنا شددی نوچد دے او کئی دا ملائکہ شدید وقال الله لا تتخذوا الہین اثنین اور اللہ تعالیٰ فرمائے لی منی سے تاسو دو معبودان دوام انما هو الہ واحد فیایا فرابون یقیناً اللہ تعالی حقدار دا بندگے دیو نخاص زمانہ یرگوے تاسو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ او خاص اللہ در اختیار آرے شریب آسمان کے عظمکہ کے او خاص اللہ تعالی در دین دے ہمیشہ آیا سواد اللہ نہ دبل چانتا سویر گئے وما بكم من نعمت فمن اللہ او ہوا چپتا سبانے سمرا نعمت ندین خاص اللہ در طرف ندیم ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون بیا شکلا ورسی تاسس تکلیف نو خاص آغتا تاسو فریاد کوئے ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون بیا شکلا لکی ضرر استاسونا دوخی اوڈل استاسونا دخپل لفظنا شریکان جوڑیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون ناقبت دارے کفر کی پاگے نعمت چمون دیل ورگڑیم والے دا فیدی دا دنیا زردتا استو پتو لگیم ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناہم اجوڑی دی حاغ چالرا چاہیت سپت نشتام برخی دائی مالونا چمون دی لورگڑیم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون قسم باللہ خام خاص ساسونا و تفوس کے دیشی دائی دروغو چتاسوی جوڑوائے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور نسبت کی دی اللہ تعالیٰ دلونوں سبحانہ ولہم ما یشتہون پاک دے اللہ تعالیٰ دلونوں اور دیل دے حاغ شئی چری غاریم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ او کلچ زیر ورکڑیشی او تند دیتا بجینائے نشی مخداغ تکتور او دے دغم نڈکویم
یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهم زان پٹی د خلقنا دوجه د شرم داغنا شدلا زیر ورکڑے شیر بائیم ایمسکه علی هون ام یدسو فی التراب سوچ کی چایا بندو آیا اساتی آغی لرام سرد ذلتنا او کجوند او منڈی بخورو کے الا سا ما یحکمون خبردار بدعا شدی فیصلے گئیم للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل الصوم دپارا ہے کسانو چیمان پا آخرت نلری صفت ناکار رہیم وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم او خاص اللہ لرا صفت ندی اوچت او خاص اللہ دے زور ور حکمت والرہم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة او کنی ولی اللہ تعالی دا خلق بسبب دا ظلم ندائیم نبائے پر خیب پر ازمک بانے حزن سر ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن اللہ مہلت ورکی دی لرا ترنیٹے مقرر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نکل شی راشی دلینیتا نبشی رسو کے دے دائن یو ساعت نبشی مخ کے دے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور نسبت کی دی اللہ تداسی چیزان لے بدگنی وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنا او بیانی دلی جبی دروغ لرام یقینا دلی دپارا بجنتی لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون خامخا یقینا دلی دپارا دے ورد جہنم و یقینا دیبا وردی ککڑیشی آئے طرف دام تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم قسم با اللہ یقینا لگلی منگا دیر رسولان دیر امتون دستان مخیم نو ڈولی کڑو آئے دا شیطان دائی عملنا ناکارا فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ناغ شیطان مرگر ددید نن اور دید پارا بی عذاب درناک وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه انہوں نازل کرے منتاوانی کتاب مگر دید پارا چھ تشریح کی دی تدائے خبریں شدی پائے کے اختلاف گئی وہدى ورحمة لقوم يؤمنون اور ہدایت و رحمت دے قوم درائشی مان لریم واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها اور اللہ تعالی راوری دبری طرف نوبو نو تازکی بائیں سر ازم کا پس دو شوالینا ان فی ذالک لآیتا لقوم یسمعون یقیناً برے کے خامخا دلیل نری ہائے قوم دا پاراج اوریے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَامِ یقیناً ساز دا پارشترے پساروں کے خامخا عبرت توحید نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين سکومنگا پتا سودائے نشرائی پخیٹو کی دننیم دمیل دو خوشانو دویننا پہ صفا آسان تیری دن کی دپار دسکن کو ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
ادمی او د کجورو د انگورو نام جوڑوے تاسو دائنا د نشے سیز اور رزق خیستام ان فی ذالک لآیتا لقوم یعقلون یقیناً پدے کے خامخا دلیلون دیا قوم دا پارا شد عقل نکار علیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ او خودن کڑی استارب توری مچیتا چی جوڑا دغرون ہم کوٹی او دوننا او دائی سپروننا چی داخل کی جوڑیم ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللام بیا اخرى دار قسم میں ہونا نروان شاہ پلارو درفستا شستاد پارتا ویدیم یخرج من بطونها شراب مختلف نلوانهم روزی دائے دخیٹنا دسکلو شیم کہ مختلف دی دائے رنگنا فی شفاء للناس پائے کے علاج دے دا پارد مرضون دا خلقو ان فی ذالک لآیتا لقوم یتفکرون یقیناً پدے کے خامخات دلیلون دیا قوم دا پارا چی فکر گئیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اور اللہ تعالیٰ تاسو پیدا کریے بیاو تاسو مڑکیم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا اور باعث تاسونا سوگ دی شوب گرزولی شیس پکو مرتام دیر پارانشی نب پوئی گی پس پوئینا پہی سیزن ان اللہ علیم قدیر یقینا لا علم ولا قدرت ولا واللہ فضل بعضکم ولا بعض فی الرزق اور اللہ زیادہ اور کڑے باعثتا استا فبا زبانے پر رزق کے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ نُنَّدِيَا کسان چھ زیاد رزق ورکڑے شرے ورگر زون کی اخبر رزق لرام پا کسانوں چھ مالک دی خلاسنے دیم پداس طریقہ شری پائے رزق کی یوشان شیم افبنعمت اللہ یجحدون آیا دا اللہ دا نعمتنا دا خلق انکار کئیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کری تاسو لرا تاسو دا جنس نبیانے وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظا او پیدا کری تاسو لرا تاسو د بیبیاننا زامن و وسیم ورزقکم من الطیبات او خوراک درکڑے تاسو لرا د مزیدار سیزننا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون آیا پا باطل معبودانو دا خلق عقید لریم او دا اللہ دا نعمتنا شکری گئیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور بندگی گئی دید اللہ نے سوا دا شام چی اختیار نہ لری دی لرد حس روزے اور کولوں دا اسمانوں دزمک نائس اور ندی ستاقت لریم فلا تضربوا للہ الامثال نم بیان آئے خلقو دا اللہ دا پارا مثالنا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون یقیناً اللہ پوئے گی پاسو تاسو نہ پوئے گئے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء
بیان کرے اللہ تعالی مثال بندے خمرے وسن لری بیسی زوانے ومن رزقناه منا رزقا حسنا آغا سوک چمو رزق ورکری آغا لرا دخپل طرفنا رزق خیستام فهو ينفق منه سرا وجهرا نا خرج کی دائر رزقنا پٹوخ کارام حل یستوون آیا برابر کی دیشی دادوارا بمثال کے الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون طول صفتنا دخدائی توب دیو اللہ علیم بلکہ اکثر دی خلقنا پوین لریم وضرل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل لا مولا او بیان کرے اللہ بالمثال دو سڑی یودائی نوی چاڑا وسمن لری بیوسی زباننے او دے بوجی بخبل مولا اینما یوجہو لا یاتی بخیر ہر خواہش داغم مخور کئی نروڑی آئیس فیدا حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم آیا برابر دے دغ سڑے او هغه څوک چې حکم کولی شي په انصاف او هغه په سید لارې باندې ولله غیب السماوات والارض او خاص الله لرا علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکه له وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان حال د قیامت قائم اولو مگر پشان در رب دسترگے بلکہ دینم زیاد نزدیم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پارسی بانے قدرت لریم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اور اللہ تاسو اس لیے دخیٹو دمین دستاسونام چن پوئی دے پیسیزم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ نجوکڑی ساز پارا وگونا وسترگے وزونا لعلکم تشکرون دادی پارا چتاسو شکرو کے دا اللہ علم یرو الى الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ آئے نگوری دا خلق مارغانو تام تابشید اللہ دا حکم پمیند فضا اسمان کی نشیرہ ٹنگو لے اغیل رئیسوک سوا دا اللہ نام ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون یقیناً پدے کی خڑیر عبرتنا دلیلنا لیا قوم دا پارا شیمان لریم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ جوکڑی تاسلنا کورون ساسنا زید آرام وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم زعنکم ویوم اقامتکم اجوکڑی تاسلنا دسرمنو دسارونا کوٹیم سپگنے تاسو آغی لرا پروزد سفر کول استاسو پروزد دیرکی دلوکیم ومن نصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلهين ودعید وڑو دعید پشمنو دعید ویختونا سامان دے دکور و فیدی اصل دی ترس وقت بوریم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا اللہ جوکڑی تاسو لرا دائے سیزننا چی پیدا کری اللہ سوریم اجوکڑی تاسو لرا دا غرنہم زیر پٹے دو وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحرا وسرابیلا تقیکم باسکم اجوکڑی تاسو پارا قمیسونا چی بشاتی تاسو دا گرمینام او قمیسونا چی بشاتی تاسو پا وقت جنگ ساسو کے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون
دارنگی پورا کی اللہ خپل احسانات پتاسو دید پارا چتاسو داغ توحید منئے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نکمخو وارو دے خلقو یقیناً ساپ ذمہ دی رسول اخکارام یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون پیجنی داخلق نعمتون دا اللہ بیا انکار کی داغینا اکثر دی کفر کا ان کی منیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا او کلشی روشد بکم دہر ڈلنا گواہی کا ان کے ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم يستعتبون بیا با اجازت نشیور کے کافران تد بہانے کولو عنبد دینا طلب دا توبے کے ریشیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ او کل چوینی دا ظالمان عذاب لرام نبشیس پکرے دا عذاب دا دینا نبدیلا محلت ورکی ریشیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ کل چوینی دا مشرکان مخبل شریکان لرام قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك دیو یا ربا دازم گا شرکاری منودی ترامت الشریستان سیوام فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون نائب پیش کی دیت جواب یقیناً تاسو خامخا دروائے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور پیش کی ہوئی دی اللہ تعالیٰ تا پتہ اور از دروغ خبریں اور رک بشیدینا حغاشدی صدروغ جوڑول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون آکسان چی کفر کردے خلق اڑی دا اللہ دلارنا زیادی کو منگا دیلا عذاب پورت دبل عذابنا پس سبب دائے چی فساد کئیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور بکم اور شراپور دبکم گا پہر ڈلگے گواہی کا ان کے پدیبانی ددید نفسننا وجینا بک شہیدن لہا اولام ارابولم غتال رئے نبی شہادت ورک ان کی پدی موجودہ خلقوں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور نازل کرے پتاوانی قرآن خط تشریح کو ان کے لئے ہر ضروری مسئلے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایتم دے اور رحمتم دے اور خوشحالی دا دپار دے معاہدینوں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى یقیناً اللہ تعالی حکم کئی پہ انصاف کولو اور پہ احسان کولو اور پور کولو دا حقنو اخبلوانو تام وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ او مانا کی دا بے حیات کاروننا دا نورنا کار کاروننا او دا ظلم کولنا یعظکم لعلکم تذکرون وعظ درکی اللہ تعالی استاد دادی دا پارائیں چھ تاسوی نصیحت والے
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ اور پورا کوئے دا اللہ لوزنا کل تاسو لوز کریم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها اما ما توئے قسمنا پست پوخ والدائنا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا یقیناً گزول تاسو اللہ لرا پزان بانی ذموار ان اللہ یعلم ما تفعلون یقیناً اللہ دے عالم پائے کارون چتاسوی کوئے ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا مکی گئے پشانت داغ زنانا چس پردلی اخپل سپنسی پست کلک والی دائن ٹکڑے ٹکڑے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم گردوئے تاسو قسم نخبل سبب د فساد پکورن استاسو گیم ان تکون امت ہی اربع من امان ددی وجنا چشتد یوڈلا زیاد فیدمند دنیا دبلڈلنا انما یبلوکم اللہ به ولیبینن لکم یوم القیامت فیما ما کنتم فی تختلفون یقیناً ازمیخ کئی پتا سبحان اللہ پا سبب ددیم او خامخا بیان بکی تاسو دا قیامت پر ہوا چی تاسو پائی کے اختلاف کوئیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وکا اللہ تعالیٰ غفتین گرزولی بے تاسو یا امت ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لیکن بلارکی اللہ چال چواری اور ہدایت ورکی چال چواری وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او خامخا تپوسون وکی ساسنا دائے عملون چی تاسوی کوئے ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها او مگر ذوئے قسم نخبل سبب د فساد قرن استاسو گی کنیو بخوئے گی اس قدمون دخل کو پس لکلک والدائنا وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله او بسکے تاسو عذاب پسودائے چی خلقم وارول دا اللہ دلالنا ولکم عذاب نظیم استاذ دپارا عذاب دلویم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا او ماخلے دا اللہ تعالیٰ پلو ذنوبانی دنیا معمولیم انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون یقیناً ہاچ اللہ تعالی سر غور تاسو لرا کتاسو بوئے گئے ما عندكم ينفد وما عند الله باق اغسجنا چتاو سردی ختمی وَصَوَابُنَا جَزَ اللہ تعالی سردی باقی دی ہمیشہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او خامخا بدلور کمائے کسان تاج صبر اکڑے ثوابون دائی بڑے رخیستہ غملن سراج دیئے کئیم
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. سوچ عمل کی پتا بیدار دا نبی کناری نہیں ہو کزنا نہیں کو حال دارے چرے موحد ویم نخام خواہ جون بورکو منگا دتا جون مزیدار. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. او خامخا بدلبور کو دیتا ثواب دریم پڑیر خیست دائیں ملون سرجریے کئیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نکلچ تللے قرآن پنائی واڑا باللہ سراد شیطان رٹلشینا. انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا علی ربهم یتوکلون. یقیناً شیطان اشتاغل رام وسد گمراہ کولو پائے کسانون چی ایمان راوڑے او پخپل ربان نظام نسباریم. انما سلطانه علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. یقیناً وسد گمراہ کولو دو پاغ شابان دے چد سر دوستانی کئیم آکسان چاغی دد وسوسی دوجن شرک نگئیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. کلچے بدل کو منگا یو آیت پزے دبل. واللہ اعلم بما ينزل. واللہ خبو یدے پائے جنازلیے. قالوا انما انت مفتر. دیوئی یقیناً تو درو جوڑون گے. بل اکثرهم لا يعلمون. بلکہ دیر دلی خلقنا پوین لریم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. تو راوڑے دی قرآن لرا پاک روح استاد رب دا طرفنا پرشتیا سرام. لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرى للمسلمین. دی پارا شکلک کیا کسان چی مان راوڑے دے او ہدایت دے او خوشحالی دے دپار دا توحید منن کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اور یقیناً من پوئیگو چدا خلق وئیم چو خودنا کڑیا دین نبی تا یو بندہ. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. لغت دائے سڑی چیدی ہوتا پدروغ نسبت کئی عجمی دے اور دا قرآن خو لغت دے عربی اخکارام. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. یقیناً کسان چیمان لید اللہ پائے دنوں ہدایت نور کئی دیتا اللہ تعالی دیل عذاب دے درناک. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. یقیناً جوڑئی دروغ پا اللہ بنا کسان چی مان لرید اللہ بایدنوں. اولئک هم الکاذبون. دا کسانم دی دروغ جندیم. من کفر باللہ من بعد ایمانے. چاچ کفر کو پا اللہ پس دا ایمان داغنا. الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان.
مگر آسوک چی زور پہ اکڑے شی بدا سے حال چی زرد آغا کلکی بے ایمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لیکن آسوک چی پرانستی کفر تسی نخولام نو پدی باندے لوی غضب دا اللہ طرفنا او دیل دے عذاب لیم. ذالک بأنهم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرام. داد دیو جنا شری دیر خوخ کردے جون دنیاوی پا آخرت باندے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم کافرانو تام. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. دا کسان دی چھ مہر والد اللہ دائی پزرنو پوگنو بسترگو دائی. اولئک هم الغافلون. او دا کسان بے پروادی دا اللہ دا کتابنا. لا جرم انہم فی الآخرت هم الخاسرون. خام خائقیناً دیبا پاخرت کے ہم دی تاوانیان. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا. بیا یقیناً ستارب آئے کسان ہوتا ہے چھے ہجرت کرے پس دائنا چھے تکلیفنا ورکڑی شیری او بیا جہاد کرے او بیا صبر کرے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یقیناً ستارب پس دے کارون نادیتا خامخا بخنک ان کے رحم کا ان کے دے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها. وکمر سراشی ہر نفس عذر نوا پیش کی دخبل زان طرفنا. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. او پورا ورکڑیشی ہر یو نفسا جزا دا غیمل چکڑی او پدی بس ظلم نشی گئے. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. او بیان کرے اللہ تعالیٰ پہ اعتبار دے مثال یو کلے چ امن والیم او پارام جنتے رہیم. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. راضی غیتا روزی داغی پریوانا دہر طرف نام. فکفرت بانعم اللہ. فنا شکری اکڑا دا اللہ دا نعمتنو. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نو سکو اللہ آغیتا جامد لگیو زیریم. سبب دائے کارون شدی ہمیشہ گئیم. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وَيَقِينًا راغلے دیتا رسول ددید جنسنا دیا غت دروغ جنوے. نونیو دیل عذاب دا دنیا بدا سال چی ظلم کون گریم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. نخرے دائنا چلا تاؤست درکڑی حلال پاک. اشکر کا اید اللہ دنے متنو کتاسو خاص اللہ لا بندگی کون کی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به.
یقیناً حرام کرے اللہ پتا سبانی مردارام اوینا بیاول شے او غفر خنزیرم او ہر غشے چے آواز شید غیر اللہ دا نزدیکت پاغیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم نسوک چے ناشارش داغی خوراکتا نئی زیادے کو ان کے اور نرے ورتیری دن کے حدنام یقیناً اللہ دے بخن کو ان کے رحم کو ان کے ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اموائے تاسو دائے وجنا چی بیانی استاسو جوی دروغ لرام چی داشے حلال دو دارے حرام لتفتروا علی اللہ الکذب عاقبت دارے چی جوڑوائے تاسو پا اللہ بانے دروغ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون یقیناً کسان چی جوڑی پا اللہ بانے دروغ نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاع قلیل ولہم عذاب علیم دیلران نفع معمولی دا دنیا اور دیل عذاب درناک دے دا آخرت وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل اور پائے کسانوں چی یہودیان دیم حرام کڑی منگا سیدنا چی بیان کڑی منگ پتاوانی ددیس وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظلم نو کرے منگا پائی بانے لیکن آئی پخپل زاننو ظلم کاؤ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا بیا یقیناً ستارب آخل کل را چاملن کی زبدائے پنا پوئے خو بیا توبے و باسی پست دے عملنا اور اصلاح دا عمل خبلو کی ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقیناً سارب پست دی کارنا خامخا بخن گون کے رحم گون کے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین یقیناً ابراہیم علیہ السلام وہ پشانت دا یومت تابداری کو ان کے خاص اللہ لرام کلکو بتوحید بانے او نو دا مشرکان اندرلنام شاکرا لانعمه اجتباہ ہداہ الى صراط مستقیم شکر کو ان کے دنے متنو دا اللہ ورکڑو اللہ دلرا اور رسولو دے سید لارتام وآتیناہ فی الدنیا حسنا اور کرو منگا دتا پا دنیا کی خیست جون وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً دے باپ آخرت کے خامخاد کامیاب نویم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا بیا وحی رولی گل منگتا چی تابداری کوا دین دا ابراہیم السلام چکل کو بتوحید وما کان من المشرکین نو دا مشرکان دڑلنا انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه
یقیناً کے خودل شیر تعظیم د خالی دروازیم پائے کسانوں چ اختلاف اکڑو در مبارکیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور یقیناً ستا رب خامخا فیصلے کی دری درمند قیامت پر پاس کی شریف کے اختلاف گئیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ دعوت کوام لارے در افستادام پپوح علم سراو پنسیت خیست سرام وجادلہم باللتی ہی احسن اور جوابنا کو دیتا پاغی طریقہ چا خیست سرام ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقیناً ستا رب دے خپویا پاشا چوڑی دلی دا اللہ دلارنا آپوئے دے پہ ہدایت مندن کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ او کتاسو بدل اخلید جانا بدل دیوالے پشاند آئے چتاسو لتکلیف درکڑشیم وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ او کتاسو صبر کو د بدل اغسرنا خامخا دا غردا د پار صبر کونکو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تو خود صبر کوا نہ دے توفیق د صبر ستا مگر پاللہ سر دے ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون او خفقان مخکار گو بدیم او مکے گا پتنگ سیا کے دائنا شری سجلن جوڑیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یقیناً اللہ تعالی خاص مرگر دا اشارے چ تقوی والیم او آکسان چاہی خیست کارون کئیم